mistuni igankoretete ase rangeri omonto gari atotebie duka njo matero omonto koba busy tingo kinamanya ronde bwensi rangeri no mungwano uyu ae nchugocha nchuga rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko uruore ngakibonoro usigitiba kamachi no torane ri sweet Adriane nabondoje umwanji karibu sana tutegete dukere chip erato niri bintu tugocho chaka ni supermarket eito eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse toroje aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya yapageti mugocha na imoraro ri tikalete ande tuwateo ebintu tokone sirigorinse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ibintu byubwagachi ebyureme ebyogutumika se jikoni esukuru na ande onsi aserigoriense kigima na bwo kubokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kendigionsi kiriotagete asechiduka chabo echuchira se JM Towers angena Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na boko bakirisimi ebyonyare kubeke oda yawo no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Chiaragire Isano na Ibere chabono mubaso mwancho morigere begataseni Ndizi TV ninde no gosemeria nganogere tokobo kwego kia na boigo kwemanya ne meroberi togere tokobo to kwaligane kurwa kete goikira chinga kibune cha sentundende ngo kwaligane nyara kobo sangamo na inche lyo kwaneka kwanyale kobo kwemanya senchere ubweke gimanganya kobo gwatika kurwa kete goikira chinga kibune chingura nande ya sekero getali getambeli nyara kobo to sangamo nae nganyale kobo gwatika hime na isiko yorogongo rwa Gusii. Joshua Auta nero konekia bunago chiri wetrase umuno bimanyiryo chinga kia Polinaris ya kama boigo agena tokoba gotosira konekia buna chibicha mayiryo kichago chira senchira yobo ikirano nyoranga Amayia boigo mwancho muligina bogo sanga mana intwe wetrase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News digital wetra YouTube Ndizi TV News na boigo wetrase website yetu ya www.ndizitv.net mubasabono lino nyara kobo kwemanyanga nyara kobo gwatikaritira na goroka Josephat misingo ko warigane nyara kobo tokosanga mana muchakano goikera omwelio Amayia kurwase county ya Kisii anene kurwase ward ya Nyacheki ya mate eyemo kurwase ward ya Nyacheki imeya constituency ya Bobasi county ya Kisii ya Nyalekobage weso kiana korera obwene bwabo ekubatukana no mwanchwa obo yonyalete koba gusiro bwima bwaye ase chinchira chobo tutukano kolengana nabarabo niko batabiro mwanchwa yobo anyalete koba gakubatanirwa amono mubasukana nabo igogo ikigwa senyagitari ya Kisii teaching and referral elio konyora obo bwenia kolinde barabu nigo bagoteba nigo abanyagitari senyagitari ya KTRH banyalete koba abangora kegima elio koreke buna banyale koba kwena na emerobeli bwene gochiase omwancho bo oyo yairete ere ogosiria obugima boro nigo bacha baboliria serikali ya county ya Kisii nyale koba go chako botukibu abene likoene kia ngambara bya bwata macho amamocho ekukirete omwancho bo wakanyara koba gusiri obugima bwabo. Enyewe ilikuwa Wednesday tarehe 3 kitu kama saa 11 hivi. Huyu kijana alitoka hapa kuelekea huko mahali anaishi. Alikuwa na pikipiki wakaenda na ndugu yake ambaye saa hizi yako hospitali. Muda kidogo nikapata simu ya kwamba Chobo amegongwa. Tuliposikia hivyo nikaenda kuangalia, lakini kufika huko nikakuta wamemtoa hapo mahali aliumia
ameenda hospitali. Kufika hospitali nipata mwisani amesaidia yeye, akachukua hawa kwa gari lake akawachukua mpaka hospitali. Lakini hapo hospitali kulikuwa na maajabu kwa sababu kila kitu, hata cotton wool unaambia nunua, kila kitu, hakuna kitu walitoa. Kwa hivyo nikakumbuka ya kwamba wakati walikuwa wanaendelea kuitisha ambulance, nikakumbuka nimesahau kitambulisho nyumbani, nikarudi hapa tena. Usiku kitu kuelekea saa 6 na madakika juu yake kidogo, tukakuta ripoti kutoka hospitali ya kwamba kijana ametuaga. Hatuna nguvu sana. Sasa ni mtoto ameenda shule bila amesema, ni msichana wangu alikuwa na rafiki yake wakamchukua Nyaburu. Inaweza kuwa ni shida kumsomesha ama kugharamia shule. Ikiwezekana serikali inaweza kusaidia sisi kama vile amefanya request. Hapo hata kama mimi sio kiongozi, hata kama mimi sio nini, hiyo nitatetea. Yeah, it is in our constitution, it is my right. Yeah, and he had enough time. He had enough time to be saved his life. Why are we paying higher taxes if we cannot get the services we desire? And it is our right. Yeah. Omo oliki oito amilre momanyi na gere toka kubatia roboti orwa senchira yobo ikiranu ototigarite me county ya Kisii mnigo bono lireli tukolia gatatu magega ya aboro kigwa abo bagena toka kwelikia na goswa elioko gendra amone chisemi cyabo anene a sekeras kiliye kianda gosegia form 1 nigo omubaro omonene ogenda toka bwikira na se chiskuru a secondary me county ya Kisii na bigo orongo rwa Gusii gati yabo eskuru ya St Angela Sengera yo ere ase orogongorwa aboma choge ase omwarimu omonene bweskuru yo Sister Maria Sesera atabirenganigo omubaro omonene bwabana ogenda tukabugwikirana nabo igo omuroberi oyo bwokwerikia nagosoa ase karasi ekyogia form 1 igo ogendrete korengana nere ni gatabirenga omubaro oyo bwabana abango yo nyaleko bwesokya kururitu kole Jumatatu ngobatekana nogo koru kuya kwa matemu amanene yekelasi ge 12 ayenyara koba kweneki wa anene chinga kenyara koba gago sokiwa bene no mwaziri wechisemi Ezekiel Machago. I'm Sister Maria Goreti Sesera, Principal St. Angela Sengera Girls. This year we are so much blessed because we raised our mean score from 7.07 to 7.5. We are glad because we are going to take to the university entry of 143. Our improvement came about because of the teamwork between all the stakeholders, the teachers, the parents, and the students themselves. And more so, the students were exemplary, disciplined, and they worked smartly. So far, our results have been attractive. By yesterday, we already had 180 students, and there's still room for more students coming to our school because of the exams, because of the results we posted. Demano kigima omoliki oitonde Most TV no agenda tokobaga korotota oroboti oruo echinga ki aboro kiwa bagenda tokoba kweli kiana gosoa sejiskuru sekerasi kili ya kianda ase boigolire lituko elia gatotorobotu urunto gendra ko to ko bwatelia na boigekera koranya ko boro goikirana nyara ko baro gochira senchira yobo ikiranu to tigaleta se sector iyegisemi bono magega ya amatemu yekerasi gekomi na kabere ayenya kobaga gosoka sobwangu igona bange baba na kwenyola libaga lioko soa ase chu university mubaro omonge boigo bwaboro kiwa habanya ko bagwisaransera samatemayo nigo banya ko bakonyora alama area ya
C+ go chance bono kubwatekana na omukonyi bw'omwarimu omonene bw'esukuru ya obubundi ya Riragia Technical and Vocation John Mareli Ondieki liganyareko bakoboria abaiburi banyareko bakwenekia buna basegetire abana banyareko bakwerikia nabo igo chaka masomo abo bene ase chisukuru ekyo ekikone na amaigerio anene aliarengete chigasi cha amaboko. Egento ndatebe asa matukaya iga abantu abange bakorire chikosi chiria cyo konyora white collar jobs igo bagokora bakora chi degree nande bayira na bacha guturia ari technical asengenjo omwana okorire a technical course igo egasiero kerengaki omwana okorire plumbing igo konyora ari asamenyete no ari getaso morango yenganje ne plumber abantu bamotebinga egasinire ga nkonye ga macha tichire omwana oyo nyore besa kugore sabuni omwana nabako omwana okorire osino bwagachi omwana okorire hair dressing and beauty therapy bana abo gasiteri ko babora lakini ekero korigereria chigasi echiga chia white collar jobs abokoranga ase amatukaya iga chiakeire lakini egasi amaboko iyegenderete komenta moroje muna omosike our president na agenderete gukwana igoro ya housing abana bakora emirimo ase chi nyomba chiria na abana bari baetire ase chisukuru chia technical igo technical is the way to go nerenchira bono tokogenda ase ngenjo none chinse chesiko emirimo ya technical nero abantu batakeire ase ngenjo gukora na kwenyorera enge Chingaki echechio omukonyi bw'omworokia oyo chingaki ali gukora monegetaseni kia Ndizi TV ni ganyarako bakwenekeria nga abana bonsi abanyarako bagwesonania nabo gutwara amaigerio ao ya chisemi chyo bobundi nigo banyarako bakonyora agati yabande abange abanyarako bakwerikia goso kwerika boka asemeremo kolengana nere nigatebire gati yechisemo aborokiwa abanyarako bakwenyorera emeremo nase umurobere bwa serikali bwagachi bw'ikinyomba kirigolirike asabange babo ababwate obumanyi banyarako bakoriga emeremo ase sector yo bwagachi nabo igo kwenyorera enie ngeria yabo yakira litwe yegendete ko bakubasira ase obugima bwabo. Tunajaribu sana, wajua elimu ndio nguzo ya kila kitu, na tunajizatiti ingawaje hali ya kifedha kidogo iko chini. Tumejaribu kutoa scholarship 100 ambazo zinaenda kila wadi ya Taita na Taveta. Hizi wadi zote 20 ni wale watoto wamefanya vizuri zaidi ya 300, wachukue wadi 5 so ni watoto wote kwa ujumla 100 ambao tunawafadhili kwa kila kitu. Vile vile kwa sababu tuko na changamoto nyingi, tulikuwa tunataka tufanye hata zaidi. Lakini mmesikia hata Commission of Revenue Allocation ametaja yale maeneo majimbo ambaye yanapata mgao mdogo ambapo Taita Taveta ikiwa mmoja wapo. So tunapeana watoto 100 full scholarship, na vile vile tumeongezea basari, yani kwa wale watoto ambao wanaenda college, secondary school, university, manake changamoto imekuwa kubwa. Tumeongezea 100 yote kwa ujumla itakuwa 200 milioni 200, ambapo kila wadi tujaribu kuona kama inazapata milioni 10. Etokosuka motwe to terita sekta yechisemi bono nigo county ya Taita Taveta yanyareko bagekobeka emeroberio helio kwenekia buna abana bonsi abo banyareko bagokora amatemu amanene kerasi kia 5 na 3 mwakonyareko bogweta banyareko bakwenyorera libaga nabo igokogendereria amasomo abo ase chisukuru che secondary nomoroberio nyareko bagogosirwa bene na OBC yo mugavana we county eyo ya Taita Taveta Andrew Madime oibo nyareko bakuria iranga serikali ya nyareko bagekobeka chibesa sekeganja elio koneke buna nyareko begosira emeroberio ya chisemi echo chikwanwa ase chisukuru cyo bubundia ime county eyo ya Taita Taveta. Tunajaribu sana, wajua elimu ndio nguzo ya kila kitu, na tunajizatiti ingawaje hali ya kifedha kidogo iko chini. Tumejaribu kutoa scholarship 100 ambazo zinaenda kila wadi ya Taita na Taveta. Hizi wadi zote 20
ni wale watoto wamefanya vizuri zaidi ya 300, wachukue wadi 5 so ni watoto wote kwa ujumla 100 ambao tunawafadhili kwa kila kitu. Vile vile kwa sababu tuko na changamoto nyingi, tulikuwa tunataka tufanye hata zaidi, lakini mmesikia hata Commissioner of Revenue Allocation ametaja yale maeneo majimbo ambaye yanapata mgao mdogo, ambapo Taita Taveta ikiwa mmoja wapo. So tunapeana watoto 100 full scholarship, na vile vile tumeongezea basari, yani kwa mwanchomo ligiriye twasabire okwabira ko bwatakana no bokorekana ubanyara ko bokorokana ase omugano yo nyareko ko bagago kwanagago no mugavana we county ya Taita Taveta Andrew Mwadime hasanyara ko bakwerera emerobiri ahanyara ko bagako beka elio gosira chisemi anene chiabana bali banyara ko bakora amatemu yekerasi kya 5 mwako nyara ko bogweta salire ira ngana ko bakweneke wasire na kweneke banyara ko bakogendera manisemo chisemi chiabo ase chiskuru chiria chia escondary togoska motwe ni gobono omobunge we constituency ya Mumias East Peter Salasia anyara ko bagoikiwa ase kigambero emambia ya bono gosema mbierero Sara chikoba gako iraneria amabori goria mamocho ya anyara ko baga kubwateranirwa naro goetera ase okomwaka na komotigera chinko machintindi omwemsebe wodi ya Walunya Peter Indumuli nigo bono ekigambero kegendete ko bage gotegerera nene kurwa sensemo yesalasia se eromanyanya ko bagwesokia nagoteba tabwate mamocho ande onsi chinga kibono areko baga ko batokwenkwana ya bene hanyarite ko bagwikira nase amatanga yamo ime constituency eyo ya Mumias East. Takubaliana mimi ya kwamba wakati ulikuwa unachukua hii gari haiko in good condition ya kuendeshwa kwa barabara. Si ni kweli? Si ndio. Asante. Uliangalia kama iko na inspection sticker, sababu mtu kama biashara mimi singependa kupeana mahindi yenye najua inaenda kwa mfuko. Uliangalia kama iko na inspection sticker. Hiyo gari. Hiyo kazi ya inspection sticker. Sijauliza mambo ya kazi ya inspection sticker. Wewe ni kusema tu niliangalia ama sikuangalia. Uliangalia kudhibitisha kwa inspection sticker ndio ama hapana? Sikuangalia. Asante. In fact, hii gari hata iko na insurance, ni kweli? Sijui. Togoska motwe ababwatani be sekta ya macheni go bagenda to bakomerana ase omochi ogarisa ase kerenga gyo kwenekia buna banyale ko bakorotota nakobeka emerobeli ahirachi ko bakwenekia buna abamenyi bwetania emilione ya mochi gutaisano abubare ase bamenyeta ase chi county Isano imeyorogongorua north eastern banyale ko bakwenyorera omurobeli obwoko ba amache omurobeli iboigo nigoranyale ko gosirwa amo no kubwaterana gati chi serikali chi county Isano nabo igo wizara ya mache nabo igo ababwatani habo bwatokoganyo kuyelikweneke buna bamenye abanyara ko bakwenyorera omurobiri bwa mache. Tuko hapa kwa sababu ya kuongea na washikadau kuongelea hii swala ya maji ya ardhini na vile tutatekeleza programu hii ya pembe ya Afrika. Tunataka tuongee na washikadau ndio tuweze kujua vile wangetaka, sio vile tungetaka kuendeleza hii programu. Watueleze ni activities gani muhimu kwao, ilhali tukijua tunataka mwisho wa hii safari tukue na maji hiyo ya ardhini ikiendelea kutumika vizuri na iwe itadumu kwa vizazi vijayo. Kwa hivi leo tuko na stakeholders wametoka vipande vya Garissa, na hii pia inaendelea katika counties hizo zingine za Marsabit, Wajir, Turkana na Mandera. Kwenye hii programu inanuia
Mwancho morigeria sengencho ye chinga kine biro no toko ya butalera Amayia Chinsa Isano na Ibere chabana mubasa senchira yo bwenkegima byamana safari bagana toko bakoneka ngabato bwatire gwetera se mitandao yito ya Facebook na bigo YouTube na gwetera se website yito gati yabo ebisiba mungare koro Chinsa mo chenya kwana gotebanga nonde ime ya Amayia na bigo eno kumochere koro Chinsa mo chiriche isebania boda fan exclusive ngoro chakurwa se Chinsa mo chaibe no gati yabo tais matinde koro city ya Nakuru hasa gotebanga tokene toko bwati meroberio yegetaseni kia Ndizi TV Joshua Auta nero tobwatera nere koneke buna gocherwe gwetera somono webi manyererio chinga kiboigo Apolinari sakama nera kwa koneke chibi chamwe gichagochera senchira yoboy kiranungomera na murenere job mangi ko baletera ya manayanda mange tokene toko bari ganeria kurasemesa ya Amayia chinga kichirarage Chinsa ikomi chiabono mogoro bilitirana ngoro kwa Josephat Amisi na koganerie oborigerio bya bwemerobero imegetaseni kia Ndizi TV.